Whakatalo whatu sa moi lau whafonga mai fwile nei tai au fau ina wano minuti o te ai lei tu la eiva. Le siwa fonga lau mua le papa ingana ngana lau wha mo tasi o lima tesi male o ile nei fwoi tai au fau ile anga le lei wha sol tato matai sili langi louto soi fua manuia sa moa. Ya me se fwoi la tau fie whafonga mai lunga o le tato o nanga le nei. Pe ia ona silifia o tai au aso lua tai tasi le iwa ia e maa tau te maua ise avano sili on ta ue whatala noa tua i fwoi le fionga i le pule sili. Ia pole li professor foi ia o lo taita ia le University of Samoa i fuafuanga mati nai ia e awati la fia la wi loa mal fa fonga si o tato o tunu nei la tai au ia e fia tele fata lo fatu o mo foi le avano le fionga le pulisili ali university ia mol por kalame masani nei ma lo la war soi fu manuia fata lo fatu la fionga professor ma lo soi fu la le nei tai au fo e malo soi fu mol pola e fata lo fatu fo il mamalu Samoa o lo o matamata mai ni tai au. Ia, whaftai tene i le manino fo i le tai au sa moa malau sisila mai. Ai ole ai fesili a wha mole lau fionga. O leo ua iai tātou i le vai tau suenga leo na amata le nei vai aso. Ia, e wha maha ea fo le vai aso fo. Ia, e mai tau ina. O leo wai lunga se wha matalanga fo i leo wha mama a venga le universite mo pili a onga. Whaina toi wha opopo wha mole lau fionga i e vaenga. E whaftai lava i e ngai whanau o le i tongi mai lava la to pili pe o partial payments foi tongi mai le i uma mai tongi ngo pili yo le la o fa pel fo fuanga e a foi e 5 pena su e pesu enga a fonga fa na le ai a foi ai le mafaila na releasing ai la to fa ai longa po la to max pe a mo su enga se vanga o uma mai tongi ngo pili yo fo fanga la le wo nei Ia, whaftai tele o le whaunga ma nei vaenga fo i e mo whamanuianga mo le awhinga ruenga. Le nei to whinga maululunga leo a whapenan whamanu na ini si associate professors e pe o le fionga ia muli anga tele Dr. Russell Tarji. Ia whapena fo i le fionga ia fui li i Dr. Tangata e se tuputu ia. E whaina e sau no ia vaenga mo le whaapula ina o la to whinga ia i ma le whaea ina fo i o la whailonga maulunga po le po nisi tapula maulunga fo i le soifua tautua i le atunu e ala ia o mlengang whaaloaro. I whaftai lava e whiwhit le nganga i lea fo i wa au sia i au na o l'investe i al tūlanga lea o mawhai o na mawhai le lata promotion pa o mawhai nga whae ea i tūlanga lea o le associate professor po professor lea fo le associate ea fo i o le awhionga lana i a mulianga tele i a mawhui a lii o la ua le tonu le faculty of education po le fo i le faculty la le faia onga ai fo i le mangtu fo i la au singa le o fo nei se vanga na ua ta penga mai a mea ua lava i su enga fa sa inisi o lava pepa fo le o manga published the papers ia mai fo i ma o le lei fo i faia onga ma le service i tonu la numa tonu fo l'universite Rama failea ona au CSAC fo le promotion nga ile associate professor. Ia fi fila nga wa ita to luata to professor associate professor fo le we nei. Ia kusala wa ma wa nei le to limo ta to associate professors le we to university. Whaftai tele i vaenga lea, nea wa e talimanino ia le tūlanga lea. O le whafsili vo, o la se umie whaanga solo ia fuafuanga mole pale ina o nisi i te tono ia to inga tapula maululunga o soifua o awina. O le ase umi e whaanga solo. Ia isi e vave ala tu whaanga solo i tūlanga lea. E makta ala tu career fo le academic e o mai lava ua switched on fo le ua whaila ko PhDs ia mau mai loa makta long ta penga isi research. Ia le ngata na o lai lava la tu whaia onga e leila tu metutia whaia onga la fa umala to creating nisi courses for tōna la to faculties. Ia adeleia la nga so longa o fonge o fonge whainga o suenga i whaasa inisi ma publishing o mo pepa publications ia male service ia whape fo inga male teaching portfolio adeleia umawkulanga nei ia mwhailola ia nga apply for le promotion. Ia o isi atang tae,
It takes 5 years. Au isoi ngata pese full tau sanga fo au sia pese full 5 tau sanga. Ele fa pe fa ka pula ina fo ile tau sanga o mea. A to uma loa e me uma nei. Ina fai lo lenga apply pa fai wa to uma. I sa te mi sa wela le application ele o lava tapinganga ia fa pe foi la ia ele ila ia fo. Pe sa uni ma tau sanga le. Yo. Ole fa te tele la ufionga mole le va ngata wo e fa la wilo ina fa fonga le tunu. Ole aveo ni professor many associate professors and PhD level ole ase tulanga e o ye se university ai mai se sia tatu university o lo tau atia e pe o se tulanga le lei po se tulanga maulunga po lo mo mia pe ni tangata fa pe ina ia mautino ai o recognize se tulanga umol tatu university internationally i vaenga tau o malenga fa la E salsa no anga mul pola ek bang to foi moi so university lava ek tau ye leaders po experts il feels like e deliver university no winga la mo experts la nei e tau anga i la ko fa longa la i maulunga e PhDs e po doctorates ia e fo nei o la ko fo inga e faila su enga la ko lava field no winga they are experts in that field I'm going for la e tai uma nei the quality of the teaching Mong for it should be research led teaching no winga la ale lei lava progress ma la for ma quality of the faya onga la ono ole lei la ko poto fo nei I la ko ata mai I la ko proclame e fo nei e fai la ko suenga lo winga la ele lei foi la quality of la ko wifi la ko teaching lo winga foi la e aru lunga quality of la programs ma ka ta ua foi a vaku ia fo le lisio foi a onga inu I fafo po o tonu foi la no mo le region a fa alicia kwai o lai e fia se full professor mo social professors la I tonu foi le tata ise le no winga la e aru foi lunga le reputation la foi al university la ia te mangkua fo le te mwhai tātou I le leile le fo ngi quality o tātou programs ia o tele mai I alo mwhanau I le ngata I Samoa ma tunu o fo le Pasifika fio mai foi a onga I Samoa ia pe fo na e sila fia ia o le awa iei to ono ta mai ti mai Solomon Island le a onga tongo le tātou medical school o le mea la mana o mia I le leile quality o tātou programs ono le leile quality o tātou whai a onga ma tātou experts Faktau ia o fio mai e tanga o ngai atato. Ia pe o la nganga voilele o tau fai voilele improve la voi. Le quality ma le reputation o le university. O le ala sau si sila mamao I tūlanga I o tātou university e fautua ina mauna ia I lau pūlenga ia ni tūlanga whapea maululunga wai tō tele PhD le tono tātou university le temi nei ia una ia le level le tauna ona ia mawani la to associate professors and professors I lesi 5 tausanga po lesi o la sila na fionga ia va e moni saunoanga e fo o le mena le mana oi e mana o fo le fai professional development at ko fai ya onga e kam fai fo a fai o la wo le bachelor e tam fai nga fo nei na una I vainga le fai le masters pa fai la mana o mi tongo la ko po kala me fai a onga ia o vainga le masters ia move lunga fo le PhDs ia umal PhDs ia fo nei fai su enga fa sai nisi ma publish papers ma always fonge Illinois conferences ia ma contribute for ile fonge le debate dong la no e fa le ia ila no fa le ia ta economy me uma lava le langa tang te Samoa ia o le leadership langa e mana o mia academic leadership na mana o mia e fa tau ia e ma fa long apply mai lo professor ia peila le fonge o quality ngal tanga la le fia mana o mia o le social professor mal professor o me o mana tau ta penga mai ai fa tau ia in the future near future me fain ta to fa pe ia o lead le University of Samoa le tele o ta ta ese e me fai ona fia o mai te mai tia o ngai ta to man fa lo sili lo fio ngai vai nga o tai lu ngai vai nga ia e tu tusa le vai nga io o nga fa pe mal vai nga o nga fa forma in medicine email tau professor ma vai nga mo fa pe tu tusa pe fai sina ese wa le wa sa no wa to ta mai ti fa fo ia wa o nga ta do ang fa fo mai au sila me ta mai
e ala o na nau mai e fio mai tatu ang fa fo mai ona mo lung o level fa ya o professors and PhD and masters o la sila lau fio ngai le pule sili e ye se vai nga una ia fo vai nga fa fo mai ia vai nga malenga fa lo Yo, fo nei o la vai la ye leadership o se lau peseng leadership o temi nei o le ang fa fo mai ia la fo ye Dr. Filipina Amosa la ye le Sam la ua fo ngai wa head ia la fo ila ye Masala is the dean ia la fo ila fo songa ye Professor Satu Viali fo nei tono le lang fa fo mai ia o la mana o mia lava le appointing o nisi senior lecturers le tono le ang fa fo mai fa tau ia improve to program so terminate ile o lava to fa ya on le lava ya fo e contract I fa fo ile fo ngai le ile fo ngai mai o isa proclame fo songa mai ia ia o tago if is songa mai fo ile si fa ngai o UM mai fo la life so songa ko ang fo mai ai o le me fo ila le demand fo imana o mie wa la ya fo ile o lava onga fo mai tongo Pacifica ia a tongu la nga solo mai lava ta fo ia fo ngai fa na o mai le Pacifica e mai onga Samoa wa fo ile lava onga fo mai tongo Pacifica ia fa after tele manino sila fa fonga Samoa ile sa noanga lo ia fo ale fionga le professor me se fo ia o le tai o le university ia vai nga tawa onga ia o se mitanga fo le university ma Samoa to o mo na ia lo le tunu ia o fa ina ni la to fa longa maulunga po ni fa ia fa le ata mai o ina e ala ila to associate professors ia congratulations to Fuyeli and Dr. La Sela mo la fa ia fo ilunga o tau le ia ma mo lunga I tulanga o tato university o le fisili malenga fa lo fa mo le professor ile va nga le ya Saki Kusuna Foundation po le Kisuna Foundation Scholarship Award winners o le na mata wina po le lua va sta luai sa fo ia ni fa ilonga ia mo alom fa na wo lo wa fa in fa manu ia nei scholarship e se fa mo fa au semester longa lua nei scholarship mai nei atunu malenga fa lo se fa tai ai te scholarship mo mai le ngata scholarship mo PhDs mo masters e mo mai le fo ngef so songi mai Victoria University for example fo nei la fo so songi mai si tato pa anga e mo wai tato fo nei professional development tato fa ya onga ai e sa ola e fo ilali ya saki la le la fo e fo nge offer mai fo ila to scholarship ia o scholarship la le o o scholarship is a yearly it's an annual scholarship it is out every semester no winga la o mo fa mo niana nei la va nga le wo nei tono le a tau sanga fo ila le ia ko sa fo ila le fo le fo sonia ya saki la to scholarship fo Ek mangku fo e fo taku vulnerable scholarships le mai le Ministry of Finance ia ma SQA e mo mai ele sa nga kupe le so sangi fo e fa na uie e lima vai ma tua ai le la to mak e tele la scholarship fo le ai mangku fo e se vars fu pesenga o taku fa na ule e nei e tongi la vai ma tua la to pili ia fa after tele manino fo ile vai nga ai o le tau I fo ile tatu fa unga le fa ile so luas fu limon masine nei le ato e ta silva ia so io na fa ile o ye ni fa nga so longa le po ye ni fa fi tau le fa ngai ma le komiti fa fo il fa unga ai na mau na fa mtalanga o se fia nga tele I alom fa na wi la fa o na wi se swinga fo ile le mai o lato ata fo ye profile I lungo lato fa unga o se nga fa China tu sala pele o ia se fa uma au sila fo ia la tuata e se e ni vai nga wa o ia se sai li nga wa tau no se tau no mo ia toi ro va so ia fa tau no le ma le nga fa lo fa tai e mo sa no nga io le nga so le la va sa ninga termine o la fa ma tu le kalame ia o ta o tua I fongne le ao le malo e fa ila na sa no nga pu vele ia la fa nga so le uma me uma a sa la le mona o mia la to mai ti fo ile e fa sau lunga proclame pa faile pa faile TV la solution lima ia ai fonge ta sanga twai le fa na o e ai si akta e sau e pe le tala fe ngai fo le lunga TV ta nga pu le malak wa fa longa fa mai si akta fa mai like pu e mai le beach like pu e ta fanga
I le fa mo le tawang pa pu le mai la ta. Executive le fai ngor lau. Accept. Awa ale le la ta a ko mo le mfeng fa ali fo le le pap. E fa fe ma nga o tau se le di mau i fa unga. O le ia statu se le ni. E fa fe ia me yo fo mi fa tu. O lo fa tino pe na mo mai se le ni mo fa unga te le fa peni. E application for the tawang apply ta mati ti fo nge graduate. Yo to te la ta mai ti o manga apply. Ku sa pe lu se lau vau se full ta mai ti graduate nei le solution lima. Wa uma lang fa ku mai la ku form sama mai. Te man ku fo ila ia le application fee fo le fo mo graduation. Ai le to ele fee vol fa pe le gown. Le gown fee le lu se lau lima fu. Yo fa mama venga fo le dream. Le to fa ngapi. Ja, I'm a 5 voor lang en voor nee uma graduation. Fijn na mooi te misi voor je. Voor je laat wat le gown. Ja, maar wat we laat certificates. Ai fa fair fa mo le professor. Ai fa fair le tamai si life pu elo nata le gown le ai pu e tu lungo le. E se fie e o ke wono mo se fina ngalo ni matua ma se tarsanga. E fia watu le o whau le po eila ta ona mai le tu i lunga lo nata le la mo e sau lunga TV e eise whatananga wha apea tatu university ele ma whau la wha pena le a fo il mele i nei wai whai Singapore lenga fo ile no winga la o le a fo o le a rush mangi ta mai ti fo ile le fo nge whai le gown ma le a fo ma e ma nei fo singa fo tuanga se i na fo wha no ma le whainga wenga se i vai pim whai ai a fo e pe se po lenga nga ringa la lu se la val su ta mai ti la o mai nei lo ringa i fo la ta mai ti le fa no mai on o la a fo i se va ista mai ti la fo overseas ista mai ti lo ringa le fa na fo ne fa nga la to gowns fo ile ai se ma fa le fa tai la mo le no ia ua tatu fo le wala lam fai ul ta por kalame u ta o fo si u il por kalame ni ta o na o telefo yo foi va fa chai ia i tāpena nga i se o tātou lau mua. La tōtu il nia manoe te sau noa ai, ia pe inisi vai ngā o tātou wati nae, ia mai so se whautua ngai alam whanau leo whea ngai masu e ngā fo i nei vai taimi, maleanga ngā whaadwan. I whaftai lava, i le o a fo o le lava ngā solo le lava po klame universite, le tamu whai lava le management, tamu whai ngā improve ia different sections vo i le leo le avo o tātou au nanga, mai se ale area le le research po le o su engale fa science le va iai ia le foi nge you know le foi makwe mita lava ngo le tatu le chioma tatu TV o le fola improve ia section e tam fa ia ngai fo na batu se au nanga vo le ngatara le fa sa la nga ku proclaim o fo nge au tamai ia fa pe fo informing o tatu communities I name ma overseas I fo nge I ngal wenga investe ia ma fo me uma lava I tono Samoa. Ia ai fa manu ia tu tamai ma la tu so engal nei vai aso ma le vai aso ia mangtua le al mak fa mo e le lei mo ia to sa ni ninga mo to Max pe o ina o mo release atu fo nei o mo so taila. Ia ua fa fonga Samoa I le nei tai au I le saunoanga malama mo manino le fionga I le tai o le university ia bo le fionga le pulisili le fionga ia professor ai ono ale ke Roma ia il stile foi ia o lona fionga I manga luenga wala tina ina I le ngai manui o sia tatu university nei papa ngala mo le nga fa tai la fionga professor fa manui te le foi le tua I le nei tai o faiva e mai se foi le fionga I mal tai inga tatu lau mua ia le foi le tua I lo malo si mo so fu malo loina ia awal fe ngai mo to finga fa malo I le ngata fu tatu university ia telefone ni sta tu I tono tatu ang fa fo mai ia wa la fionga lo manino la val martole vai o le si professor le medicine to tono o ia o nga maululunga ia la I le ma inga fa fo mai tu langa fo o tatu so fu malo loina ia sa mo mal fa fonga o le fai unga na tatu por kalame nei vo ia nga mal sila mai a tono mo si sia no tai o le university le so fo so fu manuia tatu to fe lo ia le taimi level nei ia male aso fa pe nei la so lua e toi fonga ina I fo I lo to manu I vai nga uma fa pe na manu ia tele lau fa fonga sa mo I nei fo I tai ao